Abusia enne yensa kama mi bi ewo fidiem ha se ya o kire ne nsemu se one be ma bi tena ye no ne be ma ne ewo baba ako na mu ohonuma ana be ma no enya akwantu ho kwan otu kwan ekọ ba bi na okoye no sa abofra no be ye den so be ye den obedidi o ne ntare hyem ni suku semu papa eyi na ni a wonfia abofra no ma mi ya na abre e de ahwa abofra na ama abofra ne de anyi na so sisi ano o kire ne nsemu se na ho den abafom enu nti obradwumediefo emwa no mumfra brante no mumfantu nanim se opese ofa abofra ne se ono aksa ne ba dia ene asede wo ho se eja eye no omra no mra meye senso ompese obeye sa asede ne dia ene ofa hye ne tirim se onne no eni babia asemwe pi ene odekeka ho ne yenkonkoti embra ezi ma na what to say na me so dey we see dey so na kwa me wonye ofe waya ma ayo wade bo me nkomode ne wo ade so aso ami nko ade so akai wo se mi ne mienu ye nso ano ode aso ami nko afa de mi komu bu chire mu ye de ne ba msa na mene ni tenai se okunu ni oyere oye mi hu ade na ye wo ayi abofra baako bari ma baako etena ya enche na eba ese obetu kwan akopeska awe sata na yati seshi nti am was a ko beso seshi yoso oh okay nti oso kwa akopeska aba oko eno February mu nti February ne mu baby ana oye juma miko hoko sran mena kwala ne nyina na ye bae miko sran ba juma ho no na mbae e kire no frame mi say wotu efru baby a oye juma no wo baby foforo me ka se dum no oh baby foforo afi baby foforo na to ko ye no so be kire mi ho TV no nti a obe kire mi ho na ma sa akwa sran no o se on kire mi ho eni free 2013 no free ho 2014 2015 no awa ma sika bia nso ama baby awo no so o se mami ma ho 2015 na mi mami wuye ye nkrobofo amamre mu no wase wo amamre aman wodi a ubaye sa bre ni nyina no se memma ho ne na one ne kasa fon so ni kasa na de nti na no se memma ho enu ni on kire di nti a na se na wakoho a wonim ho eji obi se memma ho a wa wontimi fa kire nkohwe so wetu efri ho nti mi so na mi won kwala mienu dada asa na mene no be wo baako ena babia mi wonu so asita no mai de ti se wala mi sususa ti se meja kwala no bona fe na mi kwa hwehwe no no mi so manko ko si se mi ma mi be wi nti mi nim se na mamre yom no de obeba because awore no se onu wa fi se waja be kura won fa mi akwa busianfo ni mu de ye betwi na aba nti ye frɛ no wa ma yie no ina ye no wie ye na busanfo kyerɛ sɛ mi papa wie no o ya mane no amamle no nti mi mami wu so wo sɛ obeye nti mi konko hwehwɛ no ina mi ko ye ko hwehwɛ mi babia mi ko first ko hwehwɛ sa wantu wo ho nti mi ko to no di asam no tu na ni sɛ busanfo sɛ mi frɛ no mra ko na e ko dwa wi ana enwumre na ko na wo ye de no wo dem na mi ko no man ko to no na oni sister bi na tifi omu haidan fie baako nti sister no ka chan so no na ekoi nti sister no friend say ne yera aba o si on treat them ni mu dia wa ba na chi na sister no ti a mo do so on treat them ni mu nti sister no kire na na o si o ya ye say on ti ase na me am gi phone na me ni ka sai na bo di say me na ma ba ne ti no omra ba nya baako na okay iti o ma be bie dan no na ya fa ye ne mangum ma so se nne so beba wa ma ejina ho abontin na de asan be se 7:30 to 8 mu ho no ye wa abontin ho na abotin na me hwe ya o ma na me fa abo na me bu padlock na me de bo nene na me sisa me nyamagum oba na me de tu na nim se busanfo se me fa numra na o mu bisa na asem osi oniska me si oniska metua osika ka na mitia ni larife na mede ni koye ende obae na wo ko ho no BBC wo ho bibi ansi ma anya hwe ya na anya hwe o se fa me nya hwe oh okay enti mede ni ko busiafo no ho na busiafo no ko bisa ni sa de na wa ma na ase yi osi oniska na yesi se oniska o sika wa se ewu nti
we di ka ya first one de obesan ye second one no jitum so obeye se yanya wa ma yere yanya sie mi ma mentino yesan wo amamre ba kon bia eno de ye na atwa to eto atwa ntino o ma hye na afe sa afe no so a na ye ye sa amamre na o menye ni die na asana ye di eyi ni kwakra no atwa to no jitum eyi sa amamre atwa to no e ba bedunu so mi frɛ no ye be ye sa eyi no eye be kan sa asem no wo fie no ye onu di kan ko mi asetena na me di be se 3 days na mi so mi ko mi session no iti mi ko mi session ni mi ko fa ni ho se o si sikanti na o menya amamre no ti mi de mu sa wale no wo ho mi ko ye ko di wa week wo je ho de wo ko twa spede de kaka ho so bi biansi na ne 1 week na wo je de ho na 1 week no so yo na mi fa mi se 1 week no ko je de wo ho mi je se bi be si a nti na wo hwe kwan se ono amra ewe hi me kire se me ka bibi be si a o te bibi ase ewi abonti na me ka na sa no wa tu kwan what you say waja wo o se wo besra no wo se memma edu amamre so na so bere no kwa ba e wontiri hu se kokko no na tuntum tietia no e na wa oje na agbo wudi kire no na ne nako e na ase yin sen kaye mu no ma wo sa wade ende da so ho enti wu nam kwa so kwa se hwi na so ma min twesi wo ho na akodi 1 week nam se 1 week na akodi nyina hwi ansi wa fa ne ho ankan wo so wa anyere no ma mi ese ka mi yiri no ko be ba ko be hu osunwa o tu ni sa ba ko ni fama no fa mi te so no anti ka wu le ka mi a ka be gu ka fra ano sa ye nyine free so yire no form so was that time na we ni mu ka me chere to aso eti mi ko tira wa week na hwe ya nse no mi san ko mi san hwe was ma setena mu senior etfs na sa nkwala no na obaba ko na kwala no wadi okakodi 3 years minene yamba no obaba di 3 years 2013 wo no wa se ne hwe mi ko na mahwe akwala we sa ko si se mi mo ngbe wiye sa ye be kan ya wa mata akwala yi mi ko na mi hwe no na onsa sa wo ka wada so hwe mamere ba cha ma wale foforo wa wale foforo oh okay mi ko na mi hwe no ntino akwala no oba be twere JHS na san yi na mi frɛ no se akwala mi frɛ wa ma hwe no na oyo JHS dia ubetu aso de aka no na mi so mabre no ka kyerɛ mi se you obehwe no eti afraid obeja wa wade no awale no o meja mi na mi di kan di nsa ko ye mi mam ya wu na wa ma be ye amamre de to so mi no na mi nsa wale no ompe na o kan mi ase ache mi so mi tumi tina sesa na me di ni nsa ko ye nti afi echi na no so di ni de bai na panyifo twa wale no okay eti de na esi de esi ni se akwala no wa hwe no na se akwala no twere JHS no so obehwe no SHS no akwala no o ma twere result aba na mi friend say result aba nti aka akwala no school nti no na o mu placement no so afi we aye bibi kakara mi say mi na team kakara na o say mi hwe na manya school amakwala ne dia mfa no mla na mfa no ko tu ejumam oba no yi say 31 when you school nya bi man okay ite no mi dira akwala no ko ira ye wo ye bi wo ye nkrum de mi ko ye no na mi da akwala no ko ye so de akwala no be to school onu wa hwe no fi invitation ne de o se afa na obe so ni mu dia na mi de akwala no ko ye ko mi ko ye no nko du ye nkrum no Tuesday no ni ho iti yes Saturday Friday na anajo no bae nti Saturday na no pa ye peja ifunu na me hu no ye na se na me ka kire ni se me de akwala no aba na ehu asem kan ye no tambe na ye be hwe hu asem aka na ye se sesi azu ye we ye mu ntinu juada na ye hwe se de ye be si aka baby aya ode akwala do be kwa akoto no na mesu ya dwene na mesu yo nti Monday nu ano papa be se 5:30 kula mo ye na mi work taso na mi friend say akwala nu asem nu tambe na ye hia mi friend na o mi nya serious okọ mi da kwala nu ba na ma fa kwala na mre nu na watwe mi sa ma fa kwala na mind okọ uko say uko hi osi obokuru ba ko bi so sisi a ho na otintinu osanko na setrem ntinu
me serious o sanda kwala no kwa me bufu na me da kwala no ba e be pay school ma my friend bio ma hu se we dem bu mi ko se ache nti ne kwa ne se ne se akwala na wa hwe no free ni fiti ase no ni ba no obe hwe no fiti ase no na wa sa to aso aman dia ma hwe na free ni fiti ase no obe to amika na dia aka no so obe to aso aman free se olu a oye be ma no so ntumi ye ba na me hwe ba ontu kwan onyale oye adwuma nti akwala no betumi ahwe nti ombe hwe no ebe twa to hu be ma na ye da ben dana ye ko ye no ifie be say ni that was November no busumi November etwa mu ye eno na nka odi akoda na ekoma no ka de na ekoma no so ni ba nka so nya ne ba me se nka de na ekoma no so ba mami ansa na mekọ ne ho no ibo se meti wase o wo hwa akoda no a de na ba bedru sampempen so no no ahye wo bose akoda ne du SHS a mehwe no tinka wo de ne free akoma ne wo hefa na no na sitrim kra me sheda ni ho me aha ne ho de se wa anwene ho nso de ne koi itinyi na nka de akoda ne koma no say ya guru minti o fie wo ho ti busu fie ho na me say me de da kwa akwara no be kwa hye ne nsem ho ewo abusu fie o ti be de be ko bia de nka nya wa asema say no na ye be tenase adwune hu na ye we san atu kwan aja me akwara ne nyina ho kwa me Thomas Yes. Now what to say? Oh yeah. What am I on Elizabeth Kuma? You what do you know? She Riot fan. What do you know? Atia humanim. Saro Atia humanim. Debbie. What do you know? Team K. Myself. Pena makodi nama mi hu ne menya me ho kra wala mo san fa comment also kwa me woni ne picture mpese nka me hwe ne brand na wo ye no me ne picture me ne smartphone woni smartphone o yiso de I say o yiso de yiso keypad o ba no se wo mfie sen over 16 years bajo bi ahoma ne tum na me ze kwa me be fa bi. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Kwame Thomas ahun fedia be man mo nyamfo wadaro ma Mr. Fama me wate In she Riot fan. Riot fan 104.5 and we are done. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try call again back later. Kedi ayadan dey na si mo na nkasa na e dey twa so na kwa me kasa ya be fiti sada na mi friend no so me nye serious into we free ye na na e na akra ya se ne wakasa o na sitren mo no mi friend bi ni ba no na ya friend nso mo no hwe na unkuno ya so ne wakasa se twen wo ko bobra boba na waware oboa ya twa aware ni mu 4 years e chikura sana me ware ujidi se wase wan ka menyini ma yampa yampa Kwame asema obayi ka ebi kwa na wo twa toro enti Fred na wo pese wo ye ka tum from anim na nya mi pese wo ye ni se bonidi ne tu nkra Kwame bra Kwame nen ka mi be ka krobo kwa krobo no ka neni na no opeji la iyejuko ka jejuko yom ka ba se ma be no no mi no imu poto mi ko ngakun lo ka mo jinyu hiya mi hele ga jesisi je o ma wo mi hi no mo charo no ma yejuku what we bacha wa o kan say you kan fa batwi mi se bi ni na wa kwala no wa ja no atu mi so na mi ko na ma hwe no be pese se bere onu no yo be ma be hwe no na ma hwe no fiti ase no obetua mika na wa tua so ahwe akwala no so
akoda ehwe ho asem wo nim be ma na busuafo mpa chewa wo de ato wo manim ndi ato wo manim je na mo no matu afa ho omo so se omo nim be ndi omo be ka kire no bi omo ka asem a won fa de opea na oyo na ware no sumpo mi kan di mi san ko ye no mi se bia busuo no be frɛ ye se bumu asitara mu ye bi ho nti se ntokwa bi na aba mu betena se na ye sisi ya mfra asem no saa ko si se de obetina mu di awale no mu ano no so sandi ekura nsan ba ye be jama wale na me se na wura ba bi ne enye ho a hu ha agwe ye mu si mu nya me na aka menyumba wura ba bi ne enye ho a wa hu ma me na mu kura wakodi na wotwe etim uko na o shata de be ne da o she kodra na man shefe na bi se unse mema de woni mu bi atimi attractive nko so sunie kakaka tuni na ho bonsa aye bohwo ase ate na tincho ni ade na ada da bi o unko she de ne nti ama kwa me ntinya anti bi arin no ma sa ro tie o sa no tie nti no no obeda o she trouser na ono o she trouser na bobet tu ya no je nyi na se ba fin try ni obe be e te no se na me ka de da bi ni mi se de te ya wo kwa fa so te na na de pen na te wututuo no se ehu no wa ya fa to ho abusu ahwe momento syntax time na wunya bi na odi sifia ebe boa wa ma ensuo e flow e site bi ene wakwa munya sa no munya hwe eni bi semo yesu ya de o sabe ya make say obi so wo no obi wo problem bi semo a who se kodo say ansa na kodo be olu abre pa important hwe wo sa kwa twifimfini so so de bet na bone yema wo ye no hwe ye experience is the best teacher and experience asem ye ko school ni ye ko suan ye o de pen no yi ase na homa no sa no na ko no se bebu o jeans pa o de that dey mu yo pen but no make am wo de meche hello Kwame Yes. na ada me fa wa na homa na te network no wa ho Network me there. Kafra. Na your friend is Udini the say. Elizabeth was say e ba no a wona ne wo no waja akoda na bo no so kwan kwa wade ne fa so egu ye ne ade emu nsem bebre afa wo so mfa akoda ne mra na abehwe no ebufuo eja hokọ wa anhwa akoda no Enya no kwesa ante. pa cho say na tie Enya ka me yere no a me ye no ade okọgbo ajoman. Elizabeth and we chatro Okọgbo ajoman ye ja wale enti me so fa nkwala no bra me na mahwe no ana akwala no pese odi akwala no be bre me akwala no pese odi akwala no be bre me no kai October no no odi akwala no bakobo fa akwala no so obekọ SS akwala no so obekọ SS no ama akwala no mi bisa no wo se school no onko eto obesua adwuma eto also obesua adwuma no me ka je me no ko tu adwuma ni eto onfa akwala no ma me na manfa no ko tu adwuma no so akwala ni sha eto odi akwala no bekọ na me se odi akwala no bekọ sei ana akwala no kwa me da akwala no ko mi ho oti ase mi na akwala no ko mi ho me ba kwa me ba allegation we dey kafra be ma di mpa me ba gina so ma me Elizabeth wo bojama wo kuna chi pa cho David o se wo fa na chi na ma wade bu ye pa cho na da se no yes me committee yira me na di sama fe manya ni wade ni papa wu ya kura me ya tobo amambre eti so ni me ba sa e honum na me menya botre gboko na me ba honum Liza minimsa Lizi edme e ba honum enti o se bisan o ga mi ni me se ka twi o se bi mi ma bo adwaman me se wa bo adwaman ye ja wale no e de na chese ma bo adwaman wa famity obi ko diu ohwiasoni ko diu na me no na wa service ana ohwiasoni diu na asema mi ba mi ka twa oni se mi ma ha bedi agro awale nu asai mi minim se allegation ya no allegation enya no me si akwala no bremi do ni mi ko e no enya ho mi se fa akwala no bremi ene do ni mi ko e de Christmas October no de akwala ni bai
Odi akwala no ba me ka dey say akwala no enyam na mko top obo ama akwala no. An me ka dey say me dey akwala no ba ko wo akwala no sha. Tani amfe na wa beta mpo obo ama no. Wo fa akwala no ba bisa no say Christmas no man say na akwala no ska wo school mbe bia wona. Bisa Ishmael say time jam man say ni ska. So say no akwada no se ne hwe no abro no so ye ba ye ne dai. Ana me tira ni say akwala no onfa no bra me hwi ama me ba. No owo ne nchen wutimi hwe no abra owo ne nchen. Akwala no me tira say akwala na me ne akwala na otra ne nchen no. Be so fa no bra me. Me hwi me ba o sa akwala ni sha. On pese sa akwala me nu bi wo ne nchen sa na oya ni papa. Ana akwala me nu wo ne nchen sisi a. Eti akwala me so fa no bra me mi ami ba. Me na me wo no. Me ya ni ho ade ana okọ gba domain na me awale ne dai no what ana okọ ba sa domain ye ni pese nyame eja etro na o twa to ni so no bu se fo ni nyan ni e de so ni mi ba ho no ma ni bu se fo ni nyan ni na ma ba domain wa oti utumi hwe ba ka ni bu da o be wale mi utumi wale aka mi na ka o be wale mi ni fie ana okọ gba domain no obi ko diwu ana me obi a me yo ho ade na obi diwa me no be se ma ata Tab ya ye mi ho de o ma juma gbo ni usu wale papa mami me sa akwala no fa akwala no bra me ba amra o na so wa de na o mi da akwala no ba ye wa twa na da akwala no po wan kra no me because this me say ma sending the start Christmas no ana bisa no asan na ye kan October njo ma sana Christmas bai e de na wo fa akwala na nko ana wo di me akọ Shila FM ana obi ahumi wo lizi on wo di wanya mpo se wa twa akwala no fiti na Nicola blame na wa nyi na ya fa na mi peka na ma me ne ka ta pa phone ma no On the phone number na a friend say Kwame we are say auntie we are say nim say obi a wo ne ne te me sha ama yo nwa ade ama no te obi a me ni oba bia wo be dia ana me tuska yo nwa ade no ko ba domain na me down life ma o ano dey assume Matthew onu kwa no wo say ebra we jam me ho ko ba bi sa ko ye no ba ho obedi na wo twi shakodon kakaka bi na de beta bo ye no wada wo ye de obedi a wamfi no e ma sem me say me ne na tifie na ni papa wo koko ni papa won won be ma e man ko ana wo mo eti me ni papa e me ono oba no ni papa wo ye kra no bi sa me say me ye ni ho ade na ni papa wo ye no ma nya me na ye wo klobo no ti sa ye sedo what you say eti me ni ba no me ka tell say akola no omra me nchen o si akola ni sha na me ka say akola ni sha say akola ni sha say no si me bra me nchen akola no was say say Obaki vocalist na also want to nebo Mr. I say oh dear the baby say akola no sisi ano me akola no wo school nim akola no wo school nim no on to aso no ko school no me hia no me akola no time be of me Mr. Minister okay eti je waka ne ye me de pa eti so say na akola no nko ni school no na abahwe no nyasa me hia no wo school na busumi bia wada mu ani die nka obema ne sei oh busum die na eno die ya botema me ya o jira chire kasa no me maba ne ho menya adwuma bia se metie menya do me dwuma asai enti me hwe no yakobon obedidi and Christmas ne kwa my sending is car sana de Sunday no enti yakwa ni say akola no so obeka no kwa pa ombisa akola no say time bia o misa me scam me sending na obisa Ismail no so woni tia obisa Ismail say ni papa time bia won sending is car obisa bia obefra me bia no won misa me ska kese ebu wa no say obisa me 2 million ebu wa 1 million ebu wa say Ghana no obisa me say da me pesa o na me dia sending no okay there you be ni Kwame mama producer ni Ishmael Edin komo ni a share transaction e down ni akora ne ntem no na afa bosumi bia nso no bomode na bua na akwada ne dachi ne hia yen why oh me dachi na nyam na me dachi pa akora ne de me dachi enti mi akora no betra me tenkura sabi akora no mi nim so de ne go to school mo onu akasa de akora ne bae akora no oni ma de enti ye na ye den
Young man who caught Sejuma. Mimi no be our tema. Come see come there akwala na be man na oko Sejuma or see akwala ni sha. E don go to ko Sejuma. Meti ya no di no ko school. Oh, e to school no di ko isa akwala won ka tire me. Una akwala no ya. Ba fo na ma de o jina wa chi na menchia no. Bia wo ye no. Come here. Ante Ma de o jina wa chi na menchia no. o to me fa phone na ma obi anu ma tia no. De o jina wa chi na one wo kasa no me pesa me chia no. Hello. Hello. Now what to say? Hello. What to say? Hello. Hello. What's I take over? Hello. Me say what to say? Na wo no ukoko hweso ni afa wo e na ba ye wo de no asie because na no hwe ahye no eno na ene ya Oboa. Wo fa bi da ben. Tamben. oso ne wote no Tamben. Ma ye ntro. enti wo fa ahwe na ahye da ko ho no mo anti na no hye jinse da no me bo Ma oboa. wonye bibi asa na na so ye dickness Mpacho ai. e Wo ba bia metie no. hefa na se Sashi wote ho. ukunu ya asori panyina na Dabi. e wa asori be mu a Oye member, oye asole na miko na mu. asori be The Apostolic Church. apostolic na uko what's one Ishmael kasa nti mama producer na Ishmael akasa ma yahwe ya find it out na ene na ye nhihye ya bokrata to so busumi bia de sese wo de ba e ba na emu mienu mu ba nti fa ne se hwe na wo de wo hwe no free nkola be mu ba ye no wase de na wo ye wa ya ama wo daachi na de aka ne do so why Ene mani nto aso. Ma ko so ahwe na oni ba e wo me ho. Onti ase sa. Abusia nsensem sisi o. Nsensem sisi papa. Na ya na mente mema biase. Mema ne bi ayo ma adwen se omo de. Ade 4 day fofole nkwa no mo pe. Mahu kwan akwakofo oba ene na wo. Mo ne wo ye no mo expect se ne maame anase ne busua pani ene emra me fa abofra ne hwe na ana. Unim se wuni ahoden a obetumi de ahwe ba no. Adenti ena akwakowo. Mommy ye hye na sasu ban na ye da ne din emmoa kra sisia no tese ne ye ya kra ne se emema ne beyi o mani e de ama mofra no omo nhom enso mofra ne nyi a omo kokko nhom e kira kwan enu nti omo de ahwe mutirim se saade na no mo beye sanka ye na mofra ne nyi e no mo mfi omo se omo papa no na mfi omo mofra bremu nti omo nso munyi ye na bebi ba omo se no mo mfi omo a nkome mo mani ada ho no ma ye ne etene nso mo nim se ye den ya ekokokoko ba kra na mofra no be se abehso me ye de o be kira kwan nti saa no mekoso aye saade na ye na enye ya fa ne se ye normal je se ye bibifu ankasa ye mindset na ekuta ye no ye fa bibia se ye normal enye hwe sa enye hwe suban na ekura ye no emmoa da chibi no ye de ensa be hye ye num ne yasu ne yakase me hu yanka na so na saa time no na me hu yanka na che sa catch na wo ye hu hye enye de enye yi ese sa wo bu kotokwase a yesu hwa woto sa wo bu nyonko kwase a na ye wo de sa wo de wa ne wa obi antumi nya wo hwe nti wo ya nyonko ade bone a kai hunu se ewiase no ekwa na san bisi nachi nke nka se to abodo ogu nsuo ni na daache on sabeka daache na on sabeka no on sabeka ne kwan ben so nsuo de se etene kɔ nti san nachi nti ekɔ no ebeye de na on sa aka ne daache no ni na ne se wo de adi obi a obi nso de bed ebedi daache nti wo ye bibia no wa ye careful no wa hwɛ ne yie pa na anu ye di enchine esan di mako na edume na ehira no nyama etumi ye no bibia obeka bia no ebeden ebedi wa brabo so se wo treat ni pa no bada no odi yaw ebie na no a bibia be fi nanu aba bia na odi beto ho no wo ye den ebedi wa brabo so ti mama ye fa we e fa nya foto ma ye ho ne fa ntu ye ho fo
sɛ enya obaakofo nko a na ɛwo ba no na ye nipa mienu na ɛwo ba no mum ye nyina yɛn ka ya adwen bom sempo sa waregya ye bakora na no matter what the situation is no ɛwɔ sɛ asɛde a ɛwɔ sɛ woyɛ sɛ ɛna anasɛ agya ne de ɛwɔ sɛ woyɛ de wotwe ho firi ho ɛwɔ sɛ woyɛ medafo aha na mede wo si mehyɛ wo sɛ bibia to fam ɛwɔ story we ho a mede ba down na nso ahu ne ɛbɔkɔ ɛne ne ɛbobɔ ɛba aha ɛyɛ emergency Ghana TV like video no na afa share na one me nkyɛ wadwenkyerɛ ɛwɔ comment section ho no medin no Nana Akosua Adepada Sene mesanso anywhere share bi macro